tala whakitala dotTV te pōnei au ko sawili makitiona. Ko nei au lutala te pōnei, te minisita whai mea tonu whakatakinga malo ki tua, ne tala nei e sau talanga ki lungai te foreign policy te tai au nei, te kaupule whanafuti ngā lue ki te whakasoanga o tane mo whale I motu, pēnā whaki minisita laka. Te minisita whai mea tonu whakatakinga malo ki tua, ne tala whakalolo nei e te tolu o aso sau talanga ki lungai te whanafonga te malo Tuvalu whenua ki tua, te lani kāmatai te tai au nei. Tile sa te om te lipoti. I tēnā launga tala, tēnā malu Simon Goffey ne mua o siki tēnā whakawhitai, ke ala tō kato ko lāne au whia mai te kamatanga ke yoko mai ki te taimi tēnei, I te whakatokanga te whakamoemoenga tēnei. I ana pati mei te whakamoemoenga tēnei, whakatawa e nei atu mo whaiwhainga whakatuvalu, I ana ngaluenga mo whenua I tu atu. So the foreign policy is Tuvalu's strategic response to the current global context that we find ourselves in 2020. And an important part of this strategic response is the promotion of values that are important for global community cohesion and collective greater good. These values are part of our national identity, values that have been a part of our community-based societies. They're time-tested. They've ensured that we've maintained cohesion within our own communities, promoting values such as unity, strong relationships, families, island communities. Ne whakamawhatena whaipatinga I te mawhauwhaunga tēlā me I te lalangi e sine ana sokonga, tēlā mea e tupui whenua mau e pokotia whakiloi I Tuvalu, tēlā e whakatusa nei ia ki te masaki tēnei pokotia nei I te lalangi. Tuvalu's well-being and survival as a nation is very much connected to this concept of our interconnectedness and the well-being of our global community. The source of our right to survive is dependent on the responsibility of other nations and as well as ourselves. A Simon e whakamoemoe ko tūlanga tāua I longa whakatuvalu, ke mawhai whakamalosia I loto I whakatokanga o te whakamoemoenga tēnei, ke mawhai whakamalosia I tūlanga whenua I tu atu. I'd like to take this opportunity to encourage everyone who's participating in our consultation to feel free to participate. My desire is to ensure that this policy reflects the Tuvaluan identity, something that will resonate with every Tuvaluan that reads this document. So although we say it's foreign, but it's very much rooted in our local context, and it's a matter of just elevating those values to the international plane. A te sautalanga tēnei e sine whānau ngā lue Tuvalu, ka whai o loto whaipatinga I vaenga ko la e whai ke toki loto I te whakawai o te whakanuwhinuwhonga, pēlā mo tūlanga o mafulifulinga tau o aso, mo ni isi vaenga ka whoki. E whakamoemoe pēlā me I loto I aso e toluko nei, ko maua mai e mawhauwhaunga mo kilonga whauko la ka whakawai ki a te whakatokanga o te whakawai whakangalue o te whakanuwhonga tēnei e kausaki ki a te ministuli. Ala tō ko lai au whielo toi sau talanga ko nei ko toi aina whakamatua tua I lungai whanafuti, pēnā whoki mo whaafine. Te sau talanga e takitaki ngina ne te whailautusi mo tino ngā lue I te ministuli o whai mea tonu, whisoko takinga mo malo ki tua. Tile sa te o mo tala o te dotTV. Ala tō ko lan whātasik tā ko ngā te whaputaptonga se au whiai te malo ko te tango, ne a tili akal tō mai nā ngai tūlanga o te whātelenga o tupe o te atu whenua. Tā ko ngā tēnei ne whailoto I aso e tolu, mai taso ngā fua, kan whakaoti I taso nei. Te pule o te tango ne whai mai me tā ua te ilo ne tino atūlanga o tupe o te atu whenua. Tā ko ngā tēnei ne whai mai lungai te kilonga whia maina o tilo I whakate telenga o sene, kai whakapunga I tonu lo ki lungai whakatau ngā tupe o te malo I taimi tēnei o te masaki ko te COVID-19. Whakamalosia I ko nei tā ko ngā, mei te tino I silos na salotonga, pēnā whakit whaputaptonga o kau ki loto I te whakasoasoanga mo te whate telenga o tupe o te atu whenua. Tase o sui mai te whaputaptonga n whātasik tā ngā, ne whakaasi nei ia me kōkolo te ao ngā mo te tāua, ki lunga I lātou tā ngā tēnei. Ko mawhai o longo tasi ka ilo whoki a salotonga ko nei.
ta kwa ko ngane fai kilunga isui mai fa ptop tonga ko lai se khau mai la lo te malo kai khau mai la lo ya la to te chango e tsusam tinonga fulu la ton fata sigta ko konga te la ko la to fukilo ko tine thongel to la fo ngai te fa ptop tonga fa moi moi ngat fa ptop tonga ki sos fa ptop tonga te la fia kau mai la lo te chango me matala fa lo ta vanonga ke kau ki e te minisita o fai mea tonu sokotaki nga malo ki tua, ne fai me te sau talanga tene ye fai nei, sa wanoanga foki matoi whakamalo sia ye atum fai nga whakatuvalu. I tena fai patinga i ta samoa mua te sau talanga, aia ne awaka nei ia se ata te la ka whakawai ke sau talanga, mo titinga manatu ko nei ka fai loto ia soe tolu ko nei. Tena malu ne fai me mawhawhaunga katoko la ni whakawai ke i ailonga mo tū, pena fokim fai nga whakatuvalu, e mana ko gina ke puke ne tātou o whamtala i loto i vaenga foreign policy o tātou. Te lala o tani tonu te exercise tani tātou e tonu se mea girunga the foreign policy, ka se whaitu foki e toi whakamalosi tūlanga o the culture, the tū o tātou whakatuvalu, te o langa whakatuvalu. Aia ne waka ne ia vaenga whaiwhainga masane Tuvalu penem te whalepili, ke o ko whakilogi te kaitasi, ko te meke whakawai ke ia kilonga mawhauwhaunga lato ko nei whakatasi o titi manatu, kai au whanga kilonga ko lai whakawai ke te foreign policy a Tuvalu. Ka te whakamori ilunga sau talang mo i tō speakers ko nei, mo non tātou girunga i te se ala the relevance or values ko nei girunga i te international plane. Ne touch mali au ilunga taku opening remarks, ona ko te lalangi ko whaiwam se kaitasi e tasi, a global community. Me wai tuku se pate de lalangi poko tie nisi tino. Pene rom te kaitasi. Ka whakatau futiro tātou ki runga tū manakonga, e se mawhai o nofo leia te kaitasi tātou. Te lalaka, a concepts ko nei tari tonu au e tamwhai fo tātou e reit ki runga i te international plane. Aia ne whai meisi ne tūlanga o tūm whaiwhainga ko ngā solo ngalo, kai savanoanga tawa ke tam whai whakatū mau a tūm whaiwhainga ko nei a Tuvalu. Au tari tonu sa se tino te la ne ola i tausanga ko i nofa tātou i rari te kolone, o mai ki taimi ko nei, ma te kilone tō urua te mafuli o te olanga Tuvalu. E tonu e sili mea ko improve development sa tātou, technology ko whanau lei, kai silone vanga wā girunga i vāsi o tino ko ngasololo o matawhitafi. Te sau talanga tēnei se ta se whātokanga te ministule o whai mea tonu, sa ko takinga malo ki tua, ia na tau mwhainga ke whakawai ke ia whakatokanga te foreign policy a tatu whenua. Nisi o polo kalame ko lako o tine whai, e au whia ie sau talanga mwhawhine, pēnā whukitala wō mwhanau Tuvalu ko lai atamai ngā luenga malo ki tua. Kai mo te toe tala, te kaupule whna fute ngā luene ki te whakasoanga whakaleo tane vai a te whenua, ko lai nau mai whakamuli nei te pāti mai whiti. A tane vai ko nei se tasu a te ake ngā te whenua, e tusa ie ki te whakamoemoenga ki te ake ngā tenei whna whala, pēnā whuki te whakamasikinga o tina whna fute ki motu, o nau te puipuinga mai te masaki tēnei ki te COVID-19. Tile sa te om te katoa toanga. Te ikunga te whenua ko whnafuti, ke whakatū a whalei motu mo whakatokatokanga ki tūlanga te masaki pisi tēnei ko te COVID-19, e au wala ie i whakaisi se mawhauwhaunga ke au mai ne tane vai, mo whale o matāniu i whuna whala pēnā whuki whale ko whakatū i motu, ke whesoasoani ki tūlanga tau vai. Te pongai nea mai e, o te meke ona ko te ikunga te whenua ke ngā suhe tino ki motu. O whakatū, whale whakalafi lātou. E me whai e whakalafi ki ei mana whai ko mai te masaki ki lunga i te whenua tonu, ne? Tēnā lana ki longi nei te whaitu te la, te whasoani te whenua, ke whakamawhuki lani tane vai mo ola tina i motu. Me wau taimi ka pono a wala, o tapusa tino toi whanu. Kai me ta hopu ke lava te vai e tausuke i a ola. O lātou i lunga i motu. E tu samdelua se lau ono lima tane vai ne mawhai o ko mai te pātia te whenua mai whiti, kai ne whakasoa ne te whenua tane vai ko nei ki motu, mo vaenga tāua ko lāne kilo ke ke mawhai o whangalue a tane vai. E se lau male lima tane ko nani avek whanawha. Ia ko tani katone a mai e lua se lau ono lima. Se lau male lima ko lāne avek whanawha mo e lima lo mo whale ko nei o te a tia kengan whenua. Ia o te lima sfulu ke to whakilu ngai. Ka hainga ko lai ndofo iei,
pela foki a fale forward tino wale a fia foki mo fale kona o tino ko lai I moto ko lai pili atu fina fala le namo te lele te moto fale fatu ne ya ko moto ko nei pili mai ko nei mai si bene ki papa ele se o pa bene fantato o te fala fale feke pava ne o lo tani e puka ni lunga I te whenua tono, male whatunga ne, o nai tuku te lunga I te waisa bene te whenua. E si whoki se kilonga a te whenua mo tane vai ko nei, ko te mea ke mawhai whakatau atu ki tino te whenua ko lai mana ko kei, mai tawhaloa o te whakasoanga. Ne whakapātonu mai ni te whailau tusi me tusa mo te awhi iwa se lau tāla, te tongi o te tane tasi. Te whakamoemoenga tēnei whakatautau ko au kusoke mawhai e o tala ki tua mo so se tino, pēnā whoki whakapotopotonga ko lai mana ko ki tane vai. Kai mo te vai taimi nei te whenua ko whanafuti, ko inga sue loa ki whakatokatokanga mua te akenga o te motu ko whanawhala, ki whale whakalafi o te masaki pisi ko te COVID-19. Tile sa te o mo tala o te dotTV. Ko nala tala dotTV mo tātou I te FF nei, whaftaim te mauna whamai, manu ia te pō, kai tō whā.